Człowiek ma. Ima još iko. Sačekaj, ima ih još.
siguran da je ovo pametno? A? Je siguran da je ovo pametno? Malo pada, nije strašno. Ovo je put, nije to ošlo. Evo već si mokre.
čujem te. Snima. Valjda je, snima. A? Svijetli crvena. Ajde. Ne mogu staviti motor.
ćeš. Gdje nas uvede? Kako ću držati? Šta je bilo? Gdje vidi ta grana je se zaglavila dole? Čuješ, Marku? Marku? Alo? Eto je nazad kod zadnjih točka, vidio se zaglavilo negdje. Ajde ništa, vozi, pali. Kontakt. Odmah, koliko ima ovog još? Koliko ima ovog još? Ne puno, ovo je 100 metara. A? Sada sam popadao s ovih gore pa i izvlače se neće što. Male Marko upao i ne može on umoran pa mu oca orla izlazi motor. A? A tu zbliže, mislim da ide. Trebalo bi da ide. A? Evo idu, ja mislim da izaći. Izaći su bili kad sam ja nešto sad dobro. Ono SF se zabude grana negdje, ja ne znam kudan, kroz točak, gdje prođe i zaglavi se. A? Da nemam ovu gumu, ostupe. Pa dobro, opet imaš bar krepone sa strane, da sam ja krenuo sa onom, se ide na ovu ostupu. Ladno udam, nadam se da nije pušten. Ne znam kako ovaj prolazi buka s ovim, on glatke gume koje se stavlja. S ovim malim XL. Ovo je lud, Upać. Koga? Jel idu?
Ajde. Ovi obično krug i vraćaju se u kontrasmjeru. Ajde, vozi. Šta si rekao?
šta je sreća? Što vozimo soft rutu. 7 dana ovo stoji, nisi skoli. Onaj prvi dio puta smo protiv ovo nisi. Sve usko ne mogu proći, Bog ti između. Sreća što je ovo soft ruta. Šta je neko zaglavio? Podiraš je neki cize. Jel dobro je, vidim gore sad ovaj snijeg. Ne treba je podizati to mi. Treba je povesti onog svog sa GS-om. Iste mali. Sedam. Jel' Snaga nije u pitanju, samo težina. Eto ga tu. Ti traži onu što ima zadnju oznaku R. Ima još jedna taka. Sad ja, joj. To je ovo novi model vatrobrana, jel? A negdje se štrgamo. Šta je? Ma gdje je čime slika?
Otišao je sa drugom grupom. Jebe me vizir, magli jebo majku. Koliki je hod, brate. Koliki je moj hod amortizera. Svaka čast i za ovo vrijeme. A ne već smo mine sad.